Abatura omugombora ya Karero omu district ya Lyantonde bino kwerarikirira okwija kwata endwara zikuraba mu burofa ahabo koresa amizi g'amarofa kandi nago bari kugiha omu myanya erikwerarikiriza. Motoka tinyine motoka mpango nguneza kutine byina abana banje kuri isi ninga breve nataha nangwa nyombe ndakamanyiro buhango bwacyo hansoko na ningamba na waswandu kujante mbwe n'abana bitu bona bakomana hako wasanga omwana nayiza akataho kwa miza akagakuretera umukazi naza hizba orindo gumo mukorindo mukazi orinda mizi baza kufika basanga gafukukire mbwe nico kizibu kitwine cya mizi kunuye. Abatura abo bwahatamize no bagiho kuzumu omucina kiringwa ekibamwe bari kugira ngo no kutamburuza amagara gabo ahahuzi. Tambulo rugendo rwavu nga tunonya amazi olusomala yesawa nga 3 namba ngononya amazi osange tezigononye tunatera okusiba enjala bannanga bakulembeze mutuyambe amizi ngatubona abonesa tutwine amizi enzake kubeta kagwire kona nibibegyondo ntusibe nzara twakine mizi abakulembeze bantu mwe mutuyambe muterezo buyambi. Ebyari 17 nibyo biteganisibwe ibura rya mizeri kandi ombindi harimu Karero Town Council Kenyerere Cyumuro nebindi ogisireho n'amashomero. Iziberi savinga Town Council yona Town Council mu series 17 eri kubanzibwaho neje ya Kenyerere ariho Cyumuro ariho Nkiro ariho Chempsi ariho Kibisurusozi na 2 Kibisurusozi na 1 omu wiki tubasa ko saritaze 15 bwenu tusanga ngo enshongeje ya mizi netwataho munonga nkitwe abishomero tushanga ngo ntubasa kutambura miles ezukushika ezukurenga miles 10. Tuganiyeho n'abebembezi ba district Nshongeji kandi bajangwe endagano yo kutimba amaziba batankire kugito mu nkora kandi babandize omurika Shagama. Twasaba omulimo guno era ne tuyitamu okukola ne baje district ne kutuwa era ne tukiriziganya nga byonna ebiri mu agreement eno tujja bituukiriza. So nterera contractor Gororanti omulimo ukozerwa gwenyine. Gasha kwa Sunday Kabaragara William.